Kurare mathaa ma utuku riria mubunge wa tene wa Larib Kurare mathaa ma utuku riria mubunge wa tene wa Lariburu Kahangara na mutumia wake Monica Buru maracokaga na mucii kwa mwena wa Runda maumite macakaya mwena wa Murang'a. Kuingira ihingo cia mucii wa kwao marakorire ekinaĩ maingirite na hau marambĩrĩria kumatharĩkĩra na maramoria mahingũre nyumba nene. Kwa kora 5 na wako na bunduki 3, wengine wako na vitu zingine walikuwa wamebeba silaha. Na ndio wakasema tusijaribu kupiga mayowe, tuende kwa nyumba kwa sababu hao haja yao ilikuwa ni pesa. Hari indo iria marahotire kuiya ni mushinga wa muteti ucio, indo cia thitima cia nyumba, nguo na thimu cia moko. Thutha ucio ekinaĩ aya maraingĩrire riko maramba gũtangĩkĩra nda na kĩrĩa kĩrarĩ kĩruge. Mararĩa cabaci iria irarugĩirwo mwene nyumba na thutha ucio marainĩkĩrĩria na ndivei mbere ya metharĩte. Mwanzo nilikuwa nimwambia kwamba sina bunduki, lakini baadaye kuna kitu waliona wakajua kwamba iko kwa nyumba. Na wakaleta shida sana, ikabidi sasa tukawaonyesha mahali ilikuwa. Wakabeba na wakabeba vitu zingine za nyumba, za dhamana, jewelries, manguo pia wamebeba, wameka kwa mabegi na nini. Ofitha kuma ceceni-inĩ ya Kiambu nĩ maretikire mbuo na ihenya ona gũtuĩka marakinyire kwĩrwo mathiĩte. Mutumia wa muteti ucio nowe uratigirwo na nguraro nini. Kile kitu kingine walikuwa nasema ni tusijaribu kuguza. Tuko na security, tuko na panic buttons katika nyumba. Ilikuwa sasa mtu anachungwa asijaribu kuguza yote. Nasi tulicooperate, hatukuguza, na tulikuwa tunaomba hata mtu mwingine asisikie akaguza, maana ikiguzwa kama tuko ndani na wao labda wangefanya madhara. Uthuthuria ni wambĩkĩtwo gwethana na ekinaĩ acio.